singing my song. It just normally. Thutha wa kocha wa Man U-Ole Gunner kugegia edi ya mubira wa maguru na muno aria macambikagira timu eno ni kuhotana mbitĩka nyingi, riu ni ahetwo wira ucio gwa kahinda ka miaka itatu. Oire wira ucio riria uria wari kocha wa kirabu kiu Jose Mourinho afutirwo wira. Onakorwo ni aranyitiriire wira ucio nginya mweri wa 5, riu egukorwo kocha wa kirabu kiu gwa kahinda ka miaka itatu yukiite. Kuheo wira gutirari na nganja thutha wa guthaka mbitĩka 19 Man U ni raigeragia bao 2 nginya 3 hario mbitĩka ukiringithania na hindi ya Mourinho riria kirabu kiu kiraigeragia bao 1 nginya 2 hario mbitĩka. Onokorwo Jose ni ararugamirira mbitĩka nyingi gukira Ole Gunner, ukiringithania Ole Gunner ni arahotete na gicunje kia 73 nake Mourinho agakorwo akihotana gicunje kia 83 mbitĩka nene, ikiririkano magithaka na kirabu kia PSG kwa mucii riria mamahurire bao 3-1 ngucanio cia Champions League. It's Rashford! Agioka Man U, timu iyo irari namba 8 ligi-ini ya EPL, riu kirabu kiu ki namba 5. Rooney. Ole Gunner ari muthaki nguthi wa Man U miaka ya hau gabere na ni umwe wa athaki aria mari gatu kiharo-ini kia Old Trafford thutha wa gufunga bao nyingi ari muthaki. Riu kocha ucio ena gibarua kirito oriri meregereirwo guthaka na kirabu kia Barcelona thiini wa Champions League na oho kugeria kuingira thiini wa timu inya njega mbitĩka cia EPL niguo gukaingira Champions League mwaka ukiite. Ngiribotera Inooro TV, gitago mwitiriri wa Wangari.